Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu mazabira. Perezida w'Ubufaransa mu mazabira, aho ku nshuro iyi guverinoma iriho cyangwa se iyi repubulika y'Ubufaransa iriho ni repubulika ya gatanu, ikaba ariyo ishobora kuba yanditse amateka muri repubulika zabayeho z'Ubufaransa. Aho uwo bita Sebastien Prime Minister w'Ubufaransa, minisitiri w'intebe w'Ubufaransa, ubu bivugwa ko yamaze kwegura kandi byemewe n'amategeko, yamaze kwegura rwose, yaciyeho. Aha rero Sebastien, twibukiranye neza, ni kuri guverinoma, ni twayita repubulika ya gatanu y'Ubufaransa, niho habaye amateka. Uyu Sebastien yeguye yaramaze iminsi 27 ayobora iki gihugu, iminsi 27 ayobora guverinoma y'Ubufaransa muri repubulika ya gatanu. Aha rero ni ibintu utapfa kumva kandi utapfa kwiyumvisha nawe kuntu minisitiri w'intebe yayobora iminsi 27 yonyine n'ukwezi kutuzuye. Bibaye nka ya ngoma y'abatabazi yamaze amezi 3 yonyine, ya ngoma ya Kambanda ya Sindikubwabo Theodore, I think yamaze amezi 3 yonyine. Ubwo rero n'uyu Sebastien urebye neza urasanga amaze iminsi 27, kuko Emmanuel Macron yamushyizeho ku itariki 9 z'ukwa 9 2025. Sebastien ashyiraho guverinoma ku itariki ya 6, ku itariki ya 5 z'ukwa 10, ku itariki ya 6 noneho z'ukwa 10 2025 aragiye. Urumva icyo kintu? Mu yandi magambo, guverinoma yashyizeho yari imaze umunsi umwe cyangwa se amasaha 28. Ibi rero nibyo turi buze kugarukaho tuvuga kuntu iyi repubulika ya gatanu y'Ubufaransa ibayemo agashya cyangwa amateka. Just imagine umuntu gushyirwaho na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ku itariki ya 9 z'ukwa 9 2025, noneho ku itariki hashize iminsi 26 ayobora iyo guverinoma. Ashyizwe kuri uwo mwanya nibwo yashyizeho, mu minsi 26 nibwo yabashije gushyiraho guverinoma. Amaze gushyiraho guverinoma ku bukeye biramunaniye neza, baramunaniza, arananirwa. Kuri 26 aravuga ati rero muze mutore ibyanyu. Niwe Prime Minister uyoboye igihe gito mu mateka y'Ubufaransa. Niwe Prime Minister, niwe minisitiri w'intebe ubashije kuyobora igihe gito gishoboka mu mateka y'Ubufaransa, aho ayoboye iminsi 27 yonyine. Ni ibintu biteye agahinda, nta nubwo wapfa kubyumva, ariko bibaho muri politike. Hari igihe uhura n'ibikuta, ugahura na obstacle, ugahura n'ibikwazo, bigatuma rero utabasha gutambuka, utabasha gushyira imirimo yawe ku murongo. Ibi bisa nk'ibyo neza uwo bita Bamporiki, minisitiri Bamporiki yavuze. Edouard Bamporiki yabajije perezida wa repubulika ati se perezida, aka kazi mwadushinze mubona katunaniye, kandi kakatunanira bitewe n'abantu dukorana, abazinduka badutega imitego, natwe tukazinduka tuyisimbuka, noneho mu kuyisimbuka bikarangira akazi kabaye gusimbuka imitego no gutegana imitego. Naha rero uyu Prime Minister
w'Ubufaransa niko nawe byamugendekeye, bamwita Sebastien, niko byamugendekeye. Yatezwe imitego myinshi cyane, aragorwa, ahangana n'ibibazo by'amashyaka, ananirwa kumvikanisha amashyaka, ananirwa gushyiraho guverinema ihamye ifite ubwumvikane. Nibwo yafashe icyemezo cyo kuvuga ati rero bye bye. Aha rero ni Sebastien turi kuvugaho muri guverinoma y'igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa bosi wacyo muramuzi ni Emmanuel Macron. Aha ni inkuru turi kubabwira kuntu byamunaniye. Aha rero tugiye kubabwira muri make uburyo Inzozi TV1 yabashije gukusanya ibibazo biri hagati muri iyo guverinoma byatumye ananirwa kuyobora cyangwa se kuzuza inshingano yarahiriye. Aha rero turagaruka ku kintu cyamuteye kwegura. Icya mbere ni ukunanirwa gushyiraho guverinema ihuriweho n'amashyaka yose yo mu Bufaransa. Ibi nibyo byamubereye imbogamizi, kunanirwa gushyiraho guverinoma ihuriwe n'amashyaka yose yo mu Bufaransa. Ubwo hano havutse ikibazo cyo guhuza amashyaka, kubumvikanisha, bagasenyera umugozi umwe. Ibi byamunaniye ku buryo iki kibazo cyamuteye uw'inyuma rwose. Hano Sebastien ni ibibazo hano mu Bufaransa rwose, ariko si we gusa na bosi we Emmanuel Macron. Iki ni ikibazo kiri ku mutwe we, kuko hamaze kuva uyu prime minister amaze kuba uwa kane weguye kwa prime minister Emmanuel agenda ashyiraho. Ubwo rero turakomeza tuvuga ibintu byinshi byagiye bimukubita hasi bitandukanye. Ni ukuvuga ngo amategeko n'amateka y'Ubufaransa, amategeko y'Ubufaransa yagaragaje ko uyu mugabo adafite ubushobozi habe na buke bwo kuyobora guverinema y'Ubufaransa. Minisitiri w'intebe rwose byamucanze, biramunanira. Noneho rero amateka n'amategeko byagaragaje ko adafite ubwo bubasha. Noneho ikindi cya gatatu kiravuga ko hagati ye na Macron umuriro uri kwaka, amakimbirane hagati ye na Macron nabyo byamubereye imbogamizi yo gushyira ku murongo guverinema. Icya kane rero ni igitutu cya rubanda ndetse n'abanyamakuru bamuhataga umuriro, biramucanga, yumva biramurenze. Icya gatanu nacyo kubura igihe gihagije cyo koroganiza cyangwa gushyiraho neza no gutegura uko yashyiraho iyo guverinoma n'uburyo yayubaka mu buryo bunoze. Ibi rero nibyo Inzozi TV1 yabashije kubegeraniriza kugira ngo mubashe kumva icyatumye ya prime minister yegura kuri uyu mwanya. Ubwo rero hamwe n'ibyo twagerageje kugukusanyiriza ibindi bikwereka uburyo izi guverinoma zose cyangwa se muri Repubulika ya gatanu uburyo abaminisitiri bagiye basimburanwa, abaminisitiri w'intebe uko yagiye asimburana kugeza uyu munsi, kimwe n'abaperezida bagiye bayobora iki gihugu n'abaminisitiri b'intebe bagiye bakorana, ariko agashyaka kakabaye kuri iyi guverinema y'uyu Sebastien. Aha rero turi ni ku Nzozi TV1, turagusaba gukora subscribe, ugakora share, ugakora like, maze ugatanga comments, maze ibiganiro byacu bigakomeza bikagera kure cyane hashoboka. Niyo nkunga tukwisabiye. Ubwo rero komeza ukurikirane uburyo izi guverinoma zagiye zikurikirana. En ayant l'humilité de considérer que certaines choses peuvent être faites avant 2027, d'autres choses seront faites ensuite pendant le débat de l'élection présidentielle. Et au fond, il y a beaucoup de lignes rouges dans la bouche de beaucoup, en tout cas de certains, pas de tous, pas de tous. Il y a rarement des lignes vertes. Or, le principe même de bâtir un compromis entre les formations politiques, c'est d'être capable justement de conjuguer des lignes vertes et de tenir compte d'un certain nombre de lignes rouges. Mais on ne peut pas être dans les deux extrêmes, et certaines formations politiques de l'opposition l'ont compris, et je tiens à les remercier. Désormais,
il faut que l'on puisse avancer, en tout cas que celles et ceux qui veulent trouver un chemin pour le pays puissent avancer. Et le dernier point, et je le dis avec respect, moi qui suis un militant, qui au fond est... And it comes just a day after he announced his new government. Sébastien Lecornu, who is 39, handed his resignation in to the French President Emmanuel Macron this morning, and that resignation has been accepted. Let's bring in our Europe correspondent, Alistair Bunkle, for more on this. So, Ali, look, we've already seen the reaction to this news as France's political crisis deepens as the euro drops. Yeah, I mean, this resignation has come kind of completely out of the blue, and there doesn't seem to yet be an obvious reason for it. Only 13 hours ago, Sébastien Lecornu tweeted that he had successfully formed a new government and spoke about the challenges facing that government to pass a much-needed budget, something that his predecessors failed to do. And now, early this morning, his resignation has been handed in and accepted by President Emmanuel Macron, leaving Macron in a real crisis because he is going through prime ministers very quickly, too quickly, really, for his position to remain stable for much longer. And it's the 7th prime minister that he has had.